Kitail penuh kapakap. Muna dahil tabiata dahil kau tegin rawat. Maing samat kot labalap sa kapanga komi. Kailangan kiyong kumuyo masan mo sabi rong ranwat. Uy pa kemain kung ting kaya kiti masan wat ke luar pitin ngena mo sarawi. Pasutai lolokong sutai kel. Ayay komi may gunututre ang so chorus. Ang so word sa biltadong kamarang kaunsyon kamo Jesus Christ. Salig di Satan, so am tatawakin siya sa may patakot pang puwita Satan. Pagalusin ni Lobo, kapang piluluste, kukulate. In Jesus' name, I pray. Hallelujah, amen. Orla pinatayran kawitin rawit, ako siya. Koht men kataylan kin Rapahki. Koht men kataylan kin Rapahki. At IREN PWUHK pang sinampukin Isaiah, Kilalaut lemesak limau iradik wano. Isaiah lemesak limau iradik wano makusaya. Kumail sopa yang kau no o kapakapawang nintokan ay satukin katintosang kumail. Pangwataksa ng kawin ng pukanway ng King James Version makusaya. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Kumail kitalan Rapahki kau no isang yadak tiari. Kitalan lukwar lang isang yakarani kitail. Paglang, euran kot, kasi magkaktiar kot, tamarabaki yopang. Patuwa na mo Noah, yang sabi noligo, tep, kot loketi wani mo noligo sang ligi, armas ko la pasir wani mo sa sabi mo kot loketi wani mo. Pambil tuwete, apan lelewan so me kot pan, kasi magkaktiar kot. Hari, tananik Rapahki isang yara kaktiar. Ter so kau tiyan Rapahki kot. Lukwar langi te kapakapongi isan kia karani Kitail. Hari. Ya muna daipan in Rapahki kot. Tayong Rapahki kot san yarakin wat-watak di tayo puksarawikan. San yarakin kapakapakan. San yarakin kukuton kautangkan. Raanin kautangkan tananik tayo leleto. Te rinta rambut supaya yang sarau ipang. Te ipan kombal bumi program yo mengklanan television. Na favorite program. So, lelan kau no ansyo kananek daden magitore. Nan eri mengklanan langsung ireslu bam padak yang datu mumana dai pan Rapahki kot. Kayo Rapahki imon me koros. Kot pan mon me koros. Nan matu wono silisek selu ko saya. Kumail Rapahki mas wayan kot o tame kin katin kuburki. Asong tekan chorus amban kat kiyang kumail. Rapahki mas wayan kot atay rop Rapahki kot pan mon me chorus. Imda Rapahki mas wayan kot. Imon me chorus. Atay lanana kan atay katurupkan utama kot pan. Lelan kot atay mong atay traudamang puligidi atay katurupkan atay lanana atay magitore. Ipan men mon me chorus. Magdala na yung katin kiyong Kitail. At alanana kan utang taban pagkatay mon me chorus. Di mo ko siya. Song tekan chorus ampan kin kiyong kumail. Pagkatay mon me chorus. Rapahki mon me chorus. Nan matu ralaw te isek riksirisa kisu ko siya. Memen mekin pakong seme o inelaw sa nga pakong ye. Christ me mamasan met. Memen mekin pakong semeo inelaw siya nga pakong ye. Naane soto warong ye. O memen mekin pakong na putak o na serbein lausang ye. Lausang pakong ye. Naane pisoto warong ye. Tama Christ mamasan ikalang kolong kita peninikan ay papanunur ya tayo kan. So, buwan me mamasan ni imon me koros. Imon atay papa. Imon atay nonom. Imon ni dal serikan. Imas. Katekin tapan magdal miyata ilanan atalanan mas. Imur. So imas. Nan mark relaut isa kriyaw ririk silisek ko siya. Erkautan pan pakong kauno amal kot. Erkautan pan pakong kauno amal kot ang kabetom unsek, manum unsek,
om lam chorus unsek om kel unsek ta pan tampa kong ki Koht song pa ye wot nang kapete tai lunsek nang ngede tai lunsek nang lam unsek wa tal kel unsek chorus pan kulang Koht i me bangun me chorus karyawan suami kita anak dan buyan ini Rapahki Koht kita anak dan Rapahki i nanti yang dari Rapahki i kaiteng dalam yaki insene Thailand sama kita Rapahki Koht utang depan nanti yang nan ibru kalau te isake uri kuno kusia eri sote maka ken lapan kuburan Koht ma sote poson memen kowang kren Koht utang pan kamele me Koht ketin mie o me Koht kin katin katingi irailkan mekin Rapahki i pambil wadak nang kawin nang bukan wai bukan King James version of siya but without faith it is impossible to please him for he that cometh to God must believe that he is and that he is a rewarder of them that diligently seek him ilo kaya ang wayat bimang jaring lamin that diligent yawen diligent wag jaden nanti yang jaden ngongki ada Rapahki Koht kaitin mi ko sening kapano asong kau tengah nak dawi yakin sini Israel ulang koto kau tek mautang ke ngongki yang Rapahki Koht nanti yang Rapahki Koht kesibang koto murin kau tek atep yer kanon liru to mawe montinan serkano awi kau tek pantep kating keseng kol pamu yawiyo waraya kam persang kecun nanti yang Rapahki Koht utana pang pulisan nanam nongyongen Pagiyam ngongki Rapahki Koht running kau tengkan dele to mon kau teka pantep ma sodo borom stosa kekenyang bos asur me ko ka wiyayang po poso bang wayu ta mami orom stosa kau tanan leloto mon kau teka pantep pombo ka kasayang Koht mo nang ngongki ke Rapahki ke nanti yang Rapahki Kaya sudah menuyagi ada insini Thailand langsung berdepan lalu tu teman-teman kelang kita itu tong kian kota time ransara wiang ada tong kian kota time makanya trip kalau kita kelep 10:30 kita trip mie memoco kami panawi aramas merawi armas yang dari benar memoco ya armas merawi dari penetir rap trip kau dek men tama bila armas te emen meminan nim sarawit del time kay trip so to me armas sa panawi ki armas bu an kota time nagdawi to dongki bu dai ngongki dai nanti yang dai Rapahki Koht pamble wadak nambukan wayo ng King James version then but without faith it is impossible to please him for he that cometh to God must believe that he is and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Ekin katingi irai kami kun ngongki Rapahki. Adekin me sudah ngongki Rapahki Koht, me sudah nanti yang Rapahki Koht. Utang depan nanti yang ngongki ada Rapahki Koht. Nan misalnya mereka pasal kriau di geo saya. 20 menakin ngongkin nimpil lemur sang ni politik main Koht ye tuan aikin ngongkin komui. Nabukin ko siya 20 menakin ngongkin nimpil lemur sang ni politik main Koht ye tuan aikin ngongkin komui. Nabukin wayo ko siya as the deer panted for the water so my soul longed after you. As the deer panted ni dia menang ngenget Rapahki pil lang dia Rapahki dia pil buen rukla en nimbil dia ken Rapahki pil buen lus la lole bo poe man me papa ki pan sudah net poe Koht dia wasana da rukla ipang watu kong trai reyo nang puken salam epki pasak silu
irejektuau. Ya. Main kaun ipatutupan kupuramui pokomu enkin pokomu en katin sinslaye. Komu katin kapitiela sang ai munjidigan. Ren kot kalep me bang kita bang tiar sila silre. Tu ada dia menakin Rapahki pil. Ona ni dia apan lusla nam pilo man me pagi sila bang tiar bon dia usalami. Tu ada Kitail. Karena anda kot. En wiata wasang rukla. Wesojo wasang kita bang tiar me kita bang rukla me kita bang sila mau ligin. Ren kot. Rimet dia kena nanti kita Rapahki pil. When lusla lole poe wen posang poe man me papagyo en sulaka tiar sulabanga net pon tiyo nan teman-teman nang buksar masa ni nang bukan Revelation nang bukan Koht siya Kitail and their law jalan karakar ngida ada Koht jalan anak jalan karakar pemakdapan law buksar masa ni bang musiki kemasan na wayet Koht sudah mengkitailin PWUHK insinetail ada pan Rapahki. So, makna PWUHK insinetail ada Rapahki Koht berkitail low. Jadi sudah karakar. Koht mengkitail and karakar hot. Makna sudah karakar ada yang lemur-lemur. Ate meminta mengkitail low. So, mau utang jadi sudah Rapahki Koht jalan lemur-lemur. Mau tang time Rapahki Koht jalan karakar. Ayer memang kita berkata low. Lang Koht kalat ki. Ikata masa ni kari bang muski yang wasan na wayat. Berkata low. Dia ada Rapahki. Koht mengjalan karakar ni ada Rapahki. Nan cermaya resek tua resek seluk siya kumail pan Rapahki ni. Kumail pan tiar ye. Nan bukan bebiyo ko siya. Kumail pan Rapahki ni o kumail pan tiar ye. Kumail pan Rapahki ni sang nan kapitumalkan unsek. Kumail pan Rapahki ni sang nan kapitumalkan unsek. So, nan bukumayo ko siya. You shall seek for me and find me when you shall seek for me with all your heart. When? Katakan pwe. When? Niyan siya magtaypan pwe. Katakan tinta pwe. Magtay pan Rapahki yiki atay mong yung unsek. Tabangkak tiari. Yawo naman mengtay Rapahki Koht. Memang tayo pan sabi ang penong Kitail. Yun kalalabak Koht. Yawo na ikin Rapahki Koht. Ikin Rapahki mong yung unsek. Kumaisyo ikin Rapahki mong yung unsek ilaw. Kaya yung Koht pang muskin niya sa nanawel. Nan Isaiah pa sa klimaw ko siya. Koht in Israel. Begin kamaw la sabal me aramasakan. Yai Koht men mekin katin kaririala peini. Wrong mau. Koht in Israel. Begin kamaw la sabal me aramasakan. Yai Koht men mekin katin kaririala peini. Wansi dami Koht in kaririala ki peini sang Kitail. Memang dia ada rup-rup laut sang mas. Karena sabi, niyang tabing ko tiar kao no, kaken may Koht nambal wuraman, kaken am tiar Koht, o ken nanti yang Rapahki, lelan so yo, niyang muya kakita na maurat, lelan so yo, kusulaken, kapita krem kita tami uya, may Koht sabung uya tami sulaken ki Koht wada niya trepto, so Koht karyala isang huk, Pagan rob laut sang mas. Pwede manut pogu katanguk niyo take. Melaut. Pwede kuburan Koht. Talent tayo mimitra ko yan. Wasagis. Kitail mo iya kakair Koht at sang ni eulingan Kolonia eulingan. From glory to glory. Pwede pagda. Pwede kitail. Iya kuburan Koht at ang rasyo nga la. Umuin sa bumiyeros kaon Jesus Christ. Imakarata, yakin karya la beni sang Kitail. Sudah mekot kawiyata makaya sa may sudah deep kawiyata. Sudah mekot kawiyata, akapuitak, tame wiyame sabung, mekaw na isla kenki.
Tama-taman, tebak kabuon kinuk megot. Emen kan Rapahki laut sang. Nan take megamimiye. Pwede mempuko katang niya utake, melap. Peran chorus, takin tintia lamuan, kawan Jesus Christ. Lamang dabanu mon kote uran, dabanu mon kote ki Christ, katembeng Kitail. Pumakitay banu ki pen kita daban rong ala. Christ magdabanu ki mon kote. Kareda Koht kating kupurgi. Sabol me kanen. Tintia lamuan sabol me euros kawan Jesus Christ. Pweuran ya ba umon Koht ada nuki Christ kating inteng Kitail. Kesulu Kitail nane aktik la. Ya daerah berbagi Koht. Tanane Kitail aktik. Teri leila dalam berbagi Koht boleh dibantiar. Nang Chronicles isu iredikisak pa nang Chronicles keryaw iralaut isu iredikisak payo ko saya. Marepan kapakapong iye o kolula o sabi sang sweat merawiwiya eri ibang rong rail sang nanlang magi yung rail di parail kan o ibang prong kapayata sa parail kan. Pamil watak nang kawin ng King James Version nang bukan wayo siya. If my people, which are called by my name, manayara masakan, shall humble themselves, makitay pan, sigitigla, udah Rapahki, kapakapelangi, Rapahki silangi, berkasang tayo yaswagan, apangkat na lungo, sabi nga dalanan kan. Kita surgak dari Rapahki Koht, agda buyak labalap. Jadi dua. Dan nanik dari utan, aktik lah dalam Rapahki Koht. Pagkinan maturi seksulu dari sekriya ko siya. Pumekin aklabalap pan tik lah, pumekin aktik pan labalabala. Koros bagim pokrail ta, olewe yung iral megot, aklabalap. Koht pan kasi iral tik lah, rabamilap pa. Amekin aktik. Koht pan pokrail ta, rabamilap pa. Hermain ko, imengkar kila patakot irawat. Kita na Rapahki kau na pagdaling kak TRE. Teman-teman, magdasir ba Rapahki I, ngongki Rapahki I, nanti yang Rapahki I. Sirpan itara dari Rapahki Koht. Sirpan itara dari pantiar Koht. Koht king katingi irailkan. Maging ngongki, nanti yang Rapahki I. Mak, komu yamen na yang rong patak potet ranwet. O komu men likuar lang maran kaun Jesus Christ. O kasamu yung I nanomu maur. And wiyala am kaun o son komo. Akom itawin kapakap and lukwet. Kalanganin komu main kaun Jesus. Ikamelele o poson. Totok makom kachin wiyata. Nilobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makalegal. Nakom kakaretiam nin lobuo, panye ta sanger nan tip o ranwat ikoto momu, dat bangki tip koros me wiyayang komuyer, sang mas o lel ranwat. O iluke komuyong nanay maur, komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor, sang ranwat o kokolate, solar ayong pengay, ap mekoros mo itong komuyer. Kalanganin komu po ikamelele me ay tungol at yang intininan sapol mo ipuken komo. Kalanganin kupuren korusyen kit momotso en Kolonia Assembly of God pinluklukete koros melel irailkan me tungolen ki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payo wisu. O atungol email koloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patenki to kautek ransarawi kan dimenseng
klok Isaac. Pil niya pengkan, ni sotrik klok su, kau takin kapakapen ananakan, o mapuli-pulikan, pilikin uyaray, ansong kau tak klok isu ni sotrik, ni alemukan. Kalanganin kupromail korusyen.